عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ እንዲህ አለ፣ እውነት ተናጋሪና እውነት የተነገራቸው የአላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ፣ እያንዳንዳችሁ በእናቱ ሆድ ውስጥ ፍጥረቱ ይሰበሰባል። 40 ቀን ንፍጥ የሚመስል ፈሳሽ ይሆናል። ከዚያም የረጋ ደምን ይመስላል ለተመሳሳይ ጊዜ። ከዚያም የታኘከን ስጋን ይመስላል ለተመሳሳይ ጊዜ። ከዚያም መልእክተኛ ይላክና ሩህ ይተነፈስበታል። መልእክተኛውም በ4 ነገሮች ላይ ይታዘዛል: ሲሳዩን፣ ፍጻሜውን፣ ስራውን፣ የተከፋ ወይንም ደስተኛ መሆኑን እንዲጽፍ ይታዘዛል። ከሱ ውጭ ሌላ በእውነት የሚመለክ አምላክ በሌለው ጌታ እምላለሁ፣ አንዳችሁ በሱና በጀነት የስንዝር ያህል ርቀት እስከምትቀረው ድረስ የጀነት ሰዎችን ስራ ይሰራና ከዚያም መጨረሻ ላይ መጽሐፉ ይቀድመውና የእሳት ሰዎችን ስራ ይሰራና እሳት ይገባል። ደግሞ አንዳችሁ በሱና በእሳት የስንዝር ያህል ርቀት እስከምትቀረው ድረስ የእሳት ሰዎችን ስራ ይሰራና ከዚያም መጨረሻ ላይ መጽሐፉ ይቀድመውና የጀነት ሰዎችን ስራ ይሰራና ጀነት ይገባል። ሐዲሱን ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል።